Kako se objašnjava to što Isus to što Isus hodao po vodi. Znači, nije tu bilo nikakvo kršenje zakona. U fizici postoji jedno pravilo o paralelogramu sila. Znači, slabija sila se pokorava jačoj sili. Ti kad si u vodi, postoji sila gravitacije koja te vuče dole, da potoneš u vodu. Postoji takozvana Arhimedova sila, to je potisak vode koja te gura gore, ali sila gravitacije je jača i ti potoneš, zato moraš da plivaš da ne bi potonuo. Međutim, kada Isus hoda po vodi, on je jača sila od sile gravitacije. Znači, sila gravitacije se pokorava njegovoj sili, nije to kršenje nikakvog zakona, to je kršenje s aspekta ateizma, koji isključuje da postoji Bog. Kada je u pitanju Samson, znači, u Bibliji jasno piše da je Samson bio nadahnut Svetim Duhom. Znači, Bog ga nadahne. I Božja sila kroz njega deluje. Znači, on može da pomera planine. Isus kaže, ako budete imali vere kao što je zrno gorušičina, to je malo zrno, rećete ovoj planini, pomeri se, onda će se pomeriti. Znači, kada Bog deluje, to je, znaš ono kad miš i slon idu preko mosta. I kaže miš, ali se trese ovaj most kad ja i slon idemo preko mosta. Znači, ideš ti i Bog. I onda, razumeš, kaže car David u psalmima, kaže, sa gospodom svojim razbijam vojsku. Sa gospodom svojim skačem preko zida. Preskače zid 10 metara. Kad je Bog sa njim, onda ti je sve moguće. Tako da je, to što se dešavalo sa Samsonom je samo manifestacija Božje sile koja je delovala kroz njega. I to može danas svako da uradi kada bi se povezao sa Bogom. I da čini, Isus kaže, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio. Ako budete bili na Božjoj strani, ako budete verovali u mene, ako budete radili kao što je Bog zapovedio preko Mojsija u svom zakonu.